ni sambula mina kaka sabe kinda ba kindo talena non dai once ni una barota kina ba kili na Radio Fiji 1 na ndo mo viti na eka vinisinga ukilulu ni ko na nonda abitala noa baka wa bareta tiko ni na maki mina mai toro te weekend na siga ni kua na nona itukutuku na marama ka nonda bulangi tiko na singa moniti sunroom ana rokomokoti mai na Fiji Mediation Center na viva ungeti e koto membaleta ni tutuku ke daga libu engaraba no to boli bola na buku ni viva meutaki ana bola vina Imbola vina tale mal na boli buna kera mai tamani ni ko na vaki keli o bambota ni ena yanga tomanda me merna kila nanda undingitaka na vaki keli se raba saramanda na Fiji Mediation Center Inaka rotani rosi tolna baki saoti ngole mai e oira na kenandau mi ndau viva me utaki mai Singapore mai veibuke vei ki mami na via kilamba leta na viva me utaki rangole mai nonda bono mera mai va madalta kana kenayanga kena vinaka na kena baganga taki na nguni salango ni veivandu abatataki se viva me utaki mai tau ia butaki na Fiji Mediation Center na veli utaki na turang na posa bakandua Chief Justice Justice Anthony Gates na Fiji Mediation Center tiko na ruku nino na veli utaki io tiko talanga endo na steering committee o koe mai daka tiko na kena na itabi ni Fiji Mediation Center na kena daka lalai io na embakiro sa utia sa mai laurai ni sa lebu era sa mai rongoda era sa bena kata mera bagayanga ta kana Fiji Mediation Center me era okina ni walina nonda lenga ngona matangaliki si tui matabele wai se taunda kuni matabele wai ya ina bole bu ana na bibu ngandita ki o bambuto ni oni abardetiko ngole mai Singapore kama i daka eviti na veitumbiri sanga itiko na steering committee abagatangani ba rungi na bali bola na velutaki na bali bola ni puni lawa ni nonda mata ni tu ya o nanu mani na yanga moni na baritaka na iwasi unangoka se ole bi da saramando ke mundu na mediators kondo o tiko e bali bola iyo kima mile rosanga bulu bagadada na imatay ni selection ba kasi na matay ni vending taki amaidaka kema miale tinikaro si tinikatulu nakau nanumati ungo wili tukina na o Genisito waba madalta tiko i liu ni o koe na liu ni steering committee koe endo na kena ndau ni fika so tale rala kumay na tambana ni accounting senandau ni fika so rala kumay na tambana ni lawa so era bingara vital tungan ngo na matabelewa dhake na matabelewa rana Fiji na magistrate court ina wale buna bibondita ki ana umbota ni ra nangandre pa mera nakilana ndo ndingita kana bakikeli na ya bundu ndingita kikina mundo mingara bana takatanguri adaba na rawaka ba buli gena vika rawani rakila meron ranu indi kina rasango mengo sai kwengo kala ka kempo sangara ngo ko erun no bukikima iya inaka na vending itaki mai dhaka sena accreditation na kena bosa taki baka pertania mai dhaka basaranga orto na Singapore Mediation Center na kai dhaka kema mi ala ko dhuru mai ndona buli era mai beba buli de saranga na kena ndau mai Singapore saoti na buli sanga dhaka ndona veitarungi na veitarungi ngo na kena na veitaro ke de tarongi dhaka kede mai Singapore ni sauti na veitarong kima me veitarong ibiti sanga ikaw na ni mami pepa ni veitarong isa na kamay dhaka sa lay ikaw yan ni Singapore sa lay dhaka mbaka ika na makamakatag isa na kaya na lay lauray na madala ni mami veitarong o tiyo ya o timbaka irua si tol na bula sanga ila kumay na madala ni veitarong ya sanga may indingi takikina namatay ni lewe tinikaruwa si tinikatulu na mediators ko era accredit taka na Singapore Mediation Center ro daka bata tiko ke na Fiji
Judicial Department ko yan na balibola ni Balbelaway. Nakabali ano di so era ni laki buki yan bali bola. Binaka. Di na nga ni nangauna tawya butakikin na Fiji Mediation Center. Ananumiti ko metakete taki nga ira era tiko era sa tiko na non rakisya na laman ni Matabilaway. Ia sa may lauray ni tiko talaga eso era sa rongoda. Sa tiko na non randuindui, sa tiko na non lenga. Era sa rongoda ni tiko na Fiji Mediation Center. Rasala ko may na non ra may bakasangangara merabuki. Kaya imbalimbala ni rambay levo na ni tubing garabi. Siya nga ni bata makindua vera rati ko na non rakisya na Matabilaway. Erawan ni maungeti era may na koro se era rati ko esuba se na bei tiko keda nga se na lenga dapa nga era numa rani kito bebu kikina satu bara tu na Fiji Mediation Center me bebu. Na nga men bulidi na muni ba madala ke baka sa bako mai bali Bilaway na kisi me kau ni nom do bali bola do sala ki wali rawa kangara bara na kata ni bibo me utaki. Ndo na bago sukairo tulis tali bali Bilaway e bina bonu sana la kiado kinu na kisia sa ada pasar ngai kya si nangauna sa ando saya do na dua bata na non ro sara ida ndo na iwali non ro lenga ro na duito sangai ni to itabi me kito raida ni ro na sainta ka se execute ka ndo na settlement na na ba langi na settlement to ko na terms of settlement sangai do basukai tali bali Bilaway sangai ndo sil taki sangai wili me bagambau ni ro sa ndo bata baga hindi na ro na ndui law. Ke baka sa tiko na kisia na Matabilaway ro na numa ro na ndui tikongoka me ro na ngale mai me ro mai bagangare baga sala bikendo. Era ni ro kire na Matabilaway ni ro ngande na ndui bosal. Iyo tu sartunga na ngalala beira era tu na Matabilaway mera kire wana turan lewa ke ra ni ramai taro basala se taro bebu ke be kitu bagambo tani tiko na ngalala ya. Siang bega ni tiko endur na vika bagana lava ke baka mer na suma ni sa mengaran. Iyo. Ni Fiji Mediation Center singi tau ya butunga endo ndo tiko na fees endo somi na Fiji Mediation Center fees $500. Wabaka madal taka umanda na baleta ni be matangalikisi kitonga raba na bakatau na titombu ke na rambay lebu ni lenga itiko baleta ni dare da wasitiko bakatolu na matangalikisi kitonga raba matai ke kisini baka matubale sa bewekani family matters ke senga na ikaroni waswasi ya na kisi okatikin na ilabo se business se finance se commercial kaya nakaroni waswas nakatuli waswas se rambay lip ke baka ndo na lenga isang ni raw dingi raw na roni waswas ito man sanang kay kito may reda kito rin Na wale usar na muni bibang ditigitiko na kabini ko na kaya ditigitiko weekend na bagi kilienda nang wale pamanda endo nanda de mulagalek. Naga tomani tiko weekend nanda bagi kili na Radio Fiji 1 na ndo may biti baka nanda pulang itiko ana rokomokoti may na Fiji Mediation Center biki muni na daw dingin tagara bagi kili na ibang madala and sarang oda tiko en itabili en garabitiko may na nono topal ni bola obambuta ni may wuti na muni abo itabi na singa moniti eso na biyo kanira sang ole mai sa bagari tegani bira na vano ni garabi may na Tambatul House yan matay ni Tambapali na Tambatul House yan nanda korturanga sa ngole tiko ni kine na bugu ni taro bagasawa iya na ni ngole tiko na kawai en singani kuwa o bambuta ni o kenda ni toki libu na duindu yetu libu talenga na vika etu membali tikenda sa so manda na lenga bali tira ni toki sambung garabira may na bali bola baka na lenga ningele sena lenga beka baka matapu bali. Iyo, binakamala ilebu na kisi sa kaumay na Fiji Mediation Center ilebu kaumay na Matabilaway kasi nga refer taking baka may na Consumer Council
balata ni o pamadal takatiko iliu ni nango na tau ia bukina na Fiji Mediation Center na kena na takete takito umanda na kisi korsa tu e bata vile wai. Io ni sa oti goe ndua rua na emba ki sa mai tosu tiko na bingarabi ni Fiji Mediation Center. Sa te me tandola na mata ni tamata tambuyani ni sa tiko tali endo na ngau ni sala. E rao ni bagayanga taki me waliki na lang. O ia umanda o sa ngaraba e vida na kisi au sembera ni ndonu ia. Ndona kisi e lakumber mai na koro se ndona ndui mai vanua. Io e sanga ni ke tō wakoi kina ke tō kilani kia mani ado mai e na rawa be ki tō me ke tō ngarabi kina. Pela wale buana na pibanga di taki e na ndondo botatiko na bagikeli e na Radio Fiji One na ndo mai biti ka kuni mula dhaba ndola biti ko weekend na talibu na tolu ruo saiva diwa ndua ka ana rawa ni ngiri tiko mai kina e na e kabini ko ke baka na manitura botataro e na no mungandre ba mona kila na matai laisara na vingara me bagani ndamiti ko nda buani e rawa ni na semi tawro tiko weekend e na e kabini ko ni ka kuni mula dhaba na mari talibu ni ana tolu ruo saiva diwa ndua e rawa ni ngiri tiko mai kina e na e kabini ko na buku ni kena ke manitiko na botataro lebu na ka e ngara me bali bolo ni ngandre ba na tomana kina no muni bomada na ke tō na ngona mai tau ia bukina ke tō reiva ni naimba ki mantanga ngo ni ndona nrao ono sanga bulka ono na kisi a sako mai be ke tō reiva ni mai na ndona nrao ono sanga bulka ono na kisi na pasende ni kia na pasende ono sanga wal sanga bulu badada wal sanga bulu badada na pasende ni kisi e walinga na loma ni ndona singa e amana ki to bagambota ni ndona bara itaki binak e sanga ni kisi keve e walinga e loma ni ndona singa e na bagatau me bakawaba madal takatiko na ena kai binaka kina na Fiji Mediation Center mbale to ira ramai bagaitai bena kena dhaka na dhaka ni viva me utaki era satu binaka na ersa matua levu na nonra kila kena titombu ni nonra kila era sa mbula takamai na mbula sa edo mai ndona batangi niende ni era sa reida ni ra rawa ni veivu ke mera walia na lenga nga ke rawa ia e na wakatau talanga vi rau na nduito e senga ni rawa vi ke tō na mediators me ke tō na tukuna ia ni nei wali ni lenga na ina ki saranga ni mediation process ia na nonra mai indame bata saranga o rau na rua se ro na wasi se dhabanga me rau mai vei tala no taka na nonra lenga sa otia sa nei tuita me ke tō ndusia vei rau na ngau ni sala e rau ni rau muria me rau ule ke na lenga o kila na kaimbi tiko na non rau bakai tabi saranga o rau na rua me rau na bakasangaranga bakateki rau nei wali ni non rau ana bonita roi tiko ke baka e ngarabi mi matawila mai ka tiko na non rau ndui loya e vina vonu e na mai tuki no loya na ngau na saka o miki ni vali bola na kisingo iyo na ngau na rasa ndau lak mai kina beki tau sa ndau tiko na kila ni o loya e na pakai ala no ya pakai tabi na mediation process e na tiko na ngauna ra ni taro baka sala o client meka se o ndovero na ito be nona loya ki tiko na nona loya io me baka tarai na loya me mai vivi baka se mona taka se liu taka e na senga ni baka tarai o loya e na tiko e na me na soli baka sala tiko na be ngauna ngandre baki o na pati se ndovero na ito io e baka yaleal na nona e baka itabi baleta na mediation process e baleta tiko e rua e tiko na non rundu indui koe ki tōrete ni veipu ke saraki na baka liu baka tata saramanda e baka tata na bala vuni ke na sanga i na au e turi na loma ni nduna singa me sanga i me wali roki ni nduna lenga iyo ki tondo reida ni ndo sanga ni sona kisi ronga ni walinga loma ni vida na au ndua ro na au e baka tau
ke baka ndo na beiboli e vakadala sianga ni ke boli ndo na yaya mani sianga ni leibina kana yaya kona matangali kisi baya rau na kena wali ia ke baka kisi bimbi kisi levu sara me baka na isau ni lavo baka baka yang atake na ndo na beiboli daka ronan rau na undul na dola se tul na rau na undul na dola se sibia ke tundure da ni mbalavu dake na tura va ono walu na awa bakarai takatiko iliu ni ndo na kisi ke tungara ke tundambe na walu na mataka ke tunga isuka na dio na kaloko na bungi ena kena sangai tiungona me walina lenga sembera ni rau ni sala ki bakau ya nambala bunin dambe o ni abari tiko ni etiko na ilabo lava ki mena somi porque na fimbeka ni ia na baka tiki baka tava na kena somi na uma ilabo me baleta no ramen grave ia baka tau na levu ni labo sena value mbeka ni dispute sena value ni lenga itiko ke baka lima sanga vulu na undolu lako sombu na mediation fees na tiko na $500 ndona singa ya mena saumikina be mediator io na ilabongo sena isau na rauna waseo rauna patis ni você te uta ko skene bale na munitu ntiguri na velu na turi na ndona baka roa i me baka ruteki na mbimbi kandona taka mai na uma ilabu vele teki se ia ena vakatau baleta ke baka rau ni lako mai matavele wai ke baka tiko indona vendindina timbeka sa mai indua ve rau na pati sa sanga ni baka dorna no na itavi ena laurai na value ni contract sena vida na ilavo o katitiko bana contractingo ko ia tori mai kia na fika ya ena vakatau sanga ni daka rawa daka levu na ngona na tor na ngona me daka taki me baka samata ki baka binaka io kitu na Fiji Mediators kitu sa tubarau kitu mbolea me kitu bevu kena ngarai na le na wale mi na wale usara ana we kemina ndo ndingi taka na baki keli ena ndo mando nda demula leka sabi na kabole bubi kimi nanda undingi taka na paki kili en Radio Fiji One nando mai bitu nanda pulang itiko ena kabini kuwa ana rakamokoti mena Fiji Mediation Center ana de tiko tale soni bo madala orang ande mona se matakina nano muito tuku ena kabini kuwa iyo binaka vale mala ndotal na kau na numa meu wakareitaka ni kambimbi bekito na maroroya na itukutuku mbaletire rala komai mera mai bukia na nito na Fiji Mediation Center kwe tingona kina ndona ituba membaleta na nonrai tabio na mediators atana tingona code of conduct for mediators levu na kae na kititi ko mera ndo mera na muria o era na mediators do vera na merna na numa nira sanga ni na tota ka indo vera na parties erau na tubarau me na reida babinaka me rau bukei rorua baka tautou bata ndo tal na kae ndono me na reida na mediator me kakua ni ndo na kae tiko mera ni baka tao taka na nona dhaka me baka ke baka sabi kilai makao tiko mai ke ndo be rau na ito ndono me na baka reitaka ke baka na binakati me banga laltaki ena kirei me bakakina iongo songa naka lalai io kambimbi mera kilau irer na lakumai ser na via mai banga taka na Fiji Mediation Center ni ngo sona ka kitondo bang muria sara baka binaka nangona mai kito dhakapa kina ni tu dhakapa pila wale bu ana na ibo amadala ke moni nanda undi taka na baki keli ndola bitiko weekend na taleboni ke baga tuna tarro sana roni na banga taka na ngona binaka ngo kamoni nangir mai itiko na nonda bulangi ena kabini kuwa kana tubara o mena soma na moni baga tarro ena tulu rua saiba dio ndua
kina laini ni telefoni ni kila ni ndongiri tiko mai kina buku nanda bedingomi muni station ni kakamuraki na Radio Fiji 1 na ndomai biti. Nei kuri na muni ba madala ana? Inaka ndau yado talaga so na ngauna ni sa tiko na mediation process na biba me utaki e rao ni bakasambe ka bakarua indo bero na ito sana bena katau koe me bakasuka na bakatarai me bakasuka baleta ni nangalala e soli tunga na benga una kedenga bero na ito merau reida ni rau baka iyo takati ko na bika kede mai ado tiko na lama ni mediation process bale nangalala ni bakasuka tunga tu na benga una kedenga na wale busar ana wambota ni ndono kanda sa tiko na mua ni telefoni na sana kandua ni sambula binaka na wale buna kena ndikita kibikenda na baki kele na sarwale ngoi imbuanga ngoi na sarwale buna imamala mai yana imbuanga na taro yana imbaleta na tambana ni lawa gori oni mamala igugina kena mbega ibe na kisi mbale ningu ine veisere erua na vagawai rosa veimbiu ina kena mbega ibe ena mamala na ambana gori o kata igugina ni tsingali bunigua kena libumbega na wale busar na bata taro tiko mai kena ndikita kibikenda na baki kele be kemani na kangu na ndo bodo tiko mena sanambu anan tena ndo makamena simi mandana taro ya bulare miau na tambana ni sere e tiko na matavile wai wakatokai na family court erangarava na sere ni biwatini ia ke bakase merni ado na sere ke rau sa na numa me rau la komanda me rau le sanga me rau dua batatale ndola tuna ni to vale bola na kena sangai me rau dua batatale baleta ele vuna ngauna ni tiko na ndui se tiko na lenga baleta nga ni levu era senga ni sebuke mera reida bakabinaka se na dava na vuni lenga kwa ngone au bakamadal tagatukina na Fiji Mediation Center e rawa talanga ni beibuke ni semberniado na ser yana na muni sanitaro na kangu bina wale busar na sangangiri tiko mai na sana batura ngombua na kena ndikita tiko weekend na baki keli ni ka kuni ngola dava Radio Fiji 1 namba ni telefoni ro ngiri tiko mai kina yana tolu rua saiba avionan rau tolu rua saiba avionan rau karawani na vedingo me kina yana kabini kuwa kebaka yana manitu na bata taro ni ngante pamunne na kila tiko kina na lewe ni abitala noa na baki keli ana de tiko tal na ikuri na munitu toko iyo pinaka antona bakau pamadal tiko iliu ni tiko e sona rules mbeka se na code of conduct e pauzi ki mami na mediators endo veira ni ki mami tambu ni zingoma na iloloma se sona ka e soli mai veira na oera na ia pati se oera na oera ralako tiong mai bakasangarati ko na bibu ki ni Fiji Mediation Center MBMB ki ito na tiki ng gom baleta ni ke bakai bakataray na matanggali zaka paanggo na bakatao taka na nito zaka pangona kito baka bimbita tukina na kena maruroi na lawas na rules mekongo na wale bu ana e kandrarawa na anguna ni kuwa ni lebu na lenga na kena baka leibi tunga sangay baka lebu tanga na lenga na no muni tukutuku na kena baka sangare baka totoro na kena wali na kena ngandri na bi baka meutaki pinaka kito reida ni lebu na ngauna ni may bakayang teki na Fiji Mediation Center e raw ni wali totol na lenga baleta ni sati ko nangangandre bero na ito meraw wali baka totol lebu na ngauna ni sama indende tu ibalibeleway lebu na ilabo sama bakayang taki lebu na ngauna sa ayali
levu na ngau na sara le kale levu tale wer na ngone se sara le ba ma komunita le so na lenga se tu bolinga na Fiji Mediation Center ngona e reitha ni rao ke bakai rao wa me kouta bata mai na viva ando bata tak se na viva me au tak e kani marau me bakai tabikin na wale busarana ndo me na wekande toka na mon telefoni sa kandu na wale bona kena dinta ke weekend ra ba ke kili ni bola sa muli na yo kai ni bola sa ni bola ko anu rosa ya o ya na ndio ero ru abo na tipos era ni shirik ni buso tio no kangu ni toka rota katala betanga na no monitor ama tewel ngau tarol ngau waya na elo ya oh ya bosa abaki vida awa watino no tipos masaron ki pilo e mero shiri na wale busar na bata taro tiko mai na kangu e na tobole na nonda bulangi mena semina no monitor ni utinga ndo na tengu laka baki kele na Radio Fiji 1 na ndo me viti ano wambuta ni ne anga mo ona baka madal teki komandanga na bibunua o sabe ngarabi woti tiko mikina me baka na taro ngi tiko mea o ia au thakataka whakaloe au sabe ngarabi mai na mateivalu au tiko na Territorial Force au sabe ngarabi talanga mai na Attorney General's Chambers au sabe ngarabi oti mai na Ministry of Lands kina Mineral Resources mai na Judicial Department mai na Foreign Affairs nangonongo thakataka ko baka lecturer na Fiji National University na ungas ni bulta tiko na lawa io na Vengarabi usa da kama mai o sa reida ni levu na kau sa puli da mai kina e rao kina e buki ia uona kina na nongo mai bagaita na Fiji Mediation Center kena mai garai na kena sangai me buki o na leoni buno na kena na daga ni veiva me kene bale na taro ngol tungu wana ka kandaruya o ni ando Vengarabi bagaloya io dua na ngauna io ni usama immediata e sarni kene mbale ni rawa via mo soli bakasala ni to itaiva immediata kito do veivu ke na kena garai na iwali ni lenga yo rau ni so mana taro ya na lawa ni vonoviti e sanga ni dona ngau na soli me rawa ni ngai serkina hang on io ndona embake o vakabota awa meu vakasama tawina io sanga ndona embake ke pakai rua rovia sere na lawa ibiti e solia ndona embake verona veoti ni mero tawasi semberni romai sanga mero sere kena imbale ke baka e ro tawasi ni kola mateni singa ni bula okosita ni runo ndulu tini kawalu na i mateni singa ni okosita ni runo ndulu tini kadiwa sanangai roki na virau kena bale ana lai karuni singa sanangai roki na virau me bagi bola tak no robisir ya anda kana kena ya ndona kena bagarita na woti manda ndona embaki na non ro tiko be waki na non ro sandu itu inga berni bagi bola tak na non ro sana sirra na isoni taro kemni na wale usara ana dena ndo maka mona se mata na itu kutuku pinak dona ka kito bambimbita kana Fiji Mediation Center na non ro bakai o ro na mai kerbe ibuke mero buki na kena wali na non ro lenga ni ro sabaka iyo e bakararota kana na process ni mediation indo tal na ka u bagambauta ni na mediation e abuta kitu na ka bibina ka bakana no da bagambauta no lutu bakaristo da mai reida na ka mai da ka bana no da turango jisu e mai i sematike da lisu kwana kalue iyo ni mai kito mai baga o yau manda ni mai baga te kia ona daga ngo reida ni daga binaka baleta ni baga tara e rua rosa tawasi tu se ro tu na non rondu indui me ro lago bata mai me ro mai
na vise mati vive kanimbeka ke vakaura ni biuta vaya iyo nakanga imbimbi merau vaka iyo o rau na vaka sanga ngara tiko mayangu Bina boleh usar anava moto ni dono kanda tokana mun telefoni sergando. Bina boleh una kena ding tekina baki keli nimbula binak. Iyo, halo. Mai Mama. nimbula. O ye tarang sungan na bulan tokai. Jana taro. E wala vakai ndona bita bole mero. Binga tindera buta kumbaka ndona rau na takola na manindila na vero na ubisa. Ya biti takola na ubisa sa manindi na bile wa sinda na bile wa. Na manina no mo takola na sa lengwa na ndo kisi. Ni la berdoa bisa tu kita bisa sinda ni tak tu. Random tu bibu kia. Sabe mana kisi. Senada. Bina boleh usar na bota taro. ke burroki na lawa ko e tokai na criminal law o kito na Fiji Mediation Center kito na senga ni rao ni bagaita vite kito ki na baleta ni i bagaita vite ki na visa e tigo na non to itavi merto da kava o na Fiji Mediation Center na rokova na lawa e na tiki na ya kito na senga ni rani da kava kine ndona ka e me baka ubagarita tal tanga iliu ni senga ni rawe kito me kito usuli baka sala baka lawa e na kain dundunu me dak Ya kuengo ni sa chiko na lenga pero na bi tabalini skena ben bela se ya sa tukudi na non robi talongaro mi samba kudi na kisi na roni ro ngole mbeka mi bili bola se da para muni na ke baka sanga ni wili tiki no visa se ke semberni yado i matabele wai rao ni ke ni la ko mai kito me kito mai be buke ke bakartu na numa ni kito rani be buke na non tu se matitale se rto beitala no merani ngarai na iwali ni lenga itiko wana bi kauni abori ta to manda tiko ni ke baka sama ni tiko na kisi na matabele wai e ro talanga ni ro kire na matabele wai me ro kire na mundo ibasa iya me ro kire me ro ngarabi na Medicine Center rao ana bi mondita ki bina wale busar na sang girti ko mai ana e kabine da ena kena digita ko weekend ra ba ki kelen radio Fiji One na ndo mi biti ana na ikuri na munito toko Naka, na matangali au kila ni usaba madal takat tiko iliu na bi matangali kisi kito ngarava i na Fiji Mediation Center ana wiliti talitungaki na ndi nau singiso mirawa se ndomera na mavoa e ado sa lako e ndona claim se ndona kerkere matabile wai me sau me ndona umai lavo me sau mikina na mavoa rawa ni bimbata kimbera ningele se vale se ndona ndui baka matapu vale se ndona kambaleta na wheels kina trust na wheels ngo o katikina na iau ni ndua sa mate so na ngau nando levu na ndui veira na vi tadini se veiwekani e na buku ni iau sa ambiu tumai ve koe sa ngoleani kito rau talangani ndau veibuke e na kena wali na lenga itiku Bila wale besar, bila wale na isang taro kim nang daw dingitakan na pagkikili ng tumandaran dali ang lala. Di ba nakabangmota ni Indosaya dapat kumay na ingimang beka ni wasi-wasi nung dapat italano yan na kaya dingitay ko weekend na pagkikili ena ekabi ni kua an di tu telesona ka ningan dreba mun barita kamera bagarang baili butiki na non rakila na muni nom do bingara ke baka ni nanuma ni kitore ni beibu ke na wali en dona lenga sati o makawa ito satu barau me kito bingarabi ndona ka binaka ndona ka mbimbi baleta na mediation baleta ni vakambula na ngauna vakambula talanga na ilavo
balata ni ko lako i balibele wai na kena i mbale o na saumana loya o na saumana na kena kadhibi na kisi na venga una kede kadhibi na kisi ya na saumati ko na client o ta ko suma dentro be kanda rusa wawata ko kan mon telefone sala kan na wale buna wawata kan nimbula benaka buwe kere skatima tuimi na ba na to bodi bo mara mangor ni sala kama tina kama kalimu ni bode na wale buna kena di tege kenda na bage kil na bunonga e tiko kina na wale bola na ngoni sala kina dani tamba bale mek Pinaka ni to bola tiko na tambandua tamba tolu Good Enough Street Suba toka tiki ba na Legal Aid Commission boleh kata talitonga na Fiji Broadcasting Commission. Iyo meu bagarua takatale tambandua tambatolu house Good Enough Street Suba. Iti ko talaga na namba ni telefoni na tolu ruan dua tolu diwa ya na namba ni telefoni rau nindo ebe tartarkina na dingo mamay na telefoni o bilikesa ke siang o hideshni yambanga na saunitaro ya. Ana no munisen tar na kangu bina wale busar na bota tar tiko mai kelen tiko weekend na Radio Fiji One non da bage keliti ko nan do biti na ikuri na munitu tuku ano. Inaka obia baka matata takatale ni to itabi na mediators me kito bebu kena wali na lenga ke lenga vou binaka sara ke lenga makawa ndau makasar maleta ni ngoendo tal na ngau ni sala soli be kenda mera ni walikin na lenga me baka madal takati ko iliu ni levu na ilavo ro ni bakambula rawa talanga ni totolo na kena daka ni beiba me autaki na daka ni beiba andua batataki meranga imbiu oira o rauna lagomai rosa marau maleta ni au daureida na ngauna samai waliki na indona lenga kito mai marau talanga o kito ni kito reida ni sa yado indona baby na katis indona beiba me autaki ko mek ngaya so na dona ka kito ndo marau ta kena bagalebu na kena bagantaki na mediation process na wale bunin berni mai dabati ko weekend na non tanga no ni baki keli na kavi ni kuwa paka non da pulang kina anara ko makuti na Fiji Mediation Center na mun kilani namba ni telefoni ran ngirti ko mikina ana tulu ro saiba avionan rau tulu ro saiba avionan rau done kana to kana mun telefoni serang do na wale besar sang ngirti ko mai gora baki keli ni bula benak dalam berai i wale bungui sa igo kina dua ro ambana merawali ro begi mami bonwale Gua vai kalau untuk membuat. Dona pali bola sa chico mena buli kuno da ponua. Iya. Ibi beka na ponua mai. Tamba. Iya. Me bakau ba madal tati ko tambandua tambatolu house Good Enough Street. Ngori suba. Oi. Mai ponua lie bu mertuna ngarabitina o ta kaun ro bembu ke maduata. Iya, balata vinavale, balata ni kita sengei tau ya bubou, sengei dolangan baki dobe mama sao tina ni tu bola simber ni kita ya dobayani na simber ni dobe no lebiani iyo etiko na ni tu namba ni telefoni ara reningir mai kina na tolu ruan dua diwa tolu diwa kwa ya na namba ni tartar mai kina. Sai ko juga na no munisen taro abu se warin chiku ndona ngona ko kana bali bola ni bengarabi mai na boli ku nonda bunu na ngona mnanga ngoka era ro chiku bike mundo tu ki mai suba ndara mengarabi tigo na bali bola saati ngoka suba me baka barata tigo nda abulangi ni tu singai tau ya butigo nga ya na bali busar na sangir tigo mai ene kena digite tigo weekend na baka kelen Radio Fiji One na ndo me bitini kuri no muni tuku di baro mai da bachi weekend na wasingo pinaka u be ba ungeti kemnina le ni bunua ke baka tiko na ndui na lomani matu vale se lomani matangali se abuso se koro se maniotiko isuba ndona ndui
o ni ki la ki ture ni beibu ki kina na ne tu wali bola $100 tu na moniti ki na warong buka na tambandua tambatulu house good enough street suba me ke tu thingoma na nomuni kere sember ningai dhaka na pakatulewa se na dhaka mbeka pakadhaba na nomuni lenga. Na wale usar kini utu timbenga pira na kanda ringir tingmengo kapakaya wa mai na tonda kuni be korlilebu. Elebu na lenga ndo ya tabaga soma mai na kor. Duongo kana kena beli takina ngele kini karua na kame bali tira na wani kepaka rusa tiko bewaki o tama kitina rusa sir tumbek na kame bali tira na wani ina kena beli takin beka so de birau me na kautra wani me lakin garaba katiko tale so na kaya na me bali tira na lubenda kena ndu tale bole tan akena ndau sainita ke so na ilavo se maru so na ilavo me birna kena trust ina so na county kalibuna nguna e pakapitalia taki ada bana nomni tutu ke baka sa bakatara na matavele wai me ke to bebu ke kina ke to sana marau me ke to ndambe bate ke ira erti kona nonra ndui ni banana no balata na kena tak tak ni labo na kanga bimbiti ke baka sa bakatara na matavele wai balata level na trust issues se kambaleta na trust eti kona kena condition ke baka iti ko matavele wai enangan rebi na norto be bakantoni na matavele wai me ke to be buke io na baleta na ngone se odei na buno da mele iti ki na ngone ana no na itabi na matavele wai me bakatule wa ke ia ke baka sa baka io na matavele wai me ke to be buke na Fiji Mediation Center ke to sa na tu barau me ke to be ngarabi na tikina bila boile usar na kena di ko weekenda na bakikili na ekabini ko kemlen daw dingita na bakikili kombo tani sai ko iti ya na itutuku ka ndasama pulida na Fiji Mediation Center na nono me bulang iti ko weekenda na ekabini ko ni kakuri mula dapa na tambatolu na tambandua ni tambatolu house ngoka era nanda korturanga ni era no ngame bali walis kitu na game bali tagabi kemuni ebina panu enda metiko kinana na val ni bola me da na mavo tumai na nonta pulang Italia pakan dua ana roko mokoti mai na Fiji Medicine Center ya wa malanga ngada na no muninta kan ndo ben gravi ena bagi kill Radio Fiji 1 nanda bebiti ibate ngobera